Thabela khaitsi dia ka ke thabela e ditseng ka rapilwa ka hare o bileletsa tsile monate ha tsamahandi ha ho lo ka nnete ha ho lo bana isa le ke le mona ntse ke thusa batho ofising ya ka mane ya ka nnete khaitsi bana bileletsa tsile hantle bileletsa tsile monate wa ke a leboha e be ka nka le qoqela mpana kwa le nna ka re ka o qoqela fela ke tlo qoqela ke go ba monyeng ka monyekana ke ntse mamedi wa PC mamedi wa ka ratang dumelang he se ke le teng le a tseba hore he mogwa ka ke dula ne kwaetse utlwa kodu ena ka sonta ka ena tloko bosiu jele ke nkile thuto ya ka mamedi wa ka ratang ke falletse ka mona wena mamedi wa PC FM wena mamedi o ba sa tsebeng ke bona batho ba tsentse ba kena Facebook nyaka ya Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live mo Pastor November and Victorious Faith Ministry wena nshebeletse nya sa tsebeng ke PC FM ka rana ya Lesotho ke nna eno ha kweni ha itse dia ke mo mamedi ke gola he ba bangata sentse le ntse ba ke gola ke na le beke ke gola ya boraro mona if I'm not mistaken ka pa ke a bone ke gola ke na le sonta tse tharo tse ke leng ka gagata le mo mamedi kana ena tloko fihlela ka la bone but he jwale ke mona ka la bone jwale se ke kena ka la bone wena mo mamedi wa PCFM jwale ho ba sa tsebeng ke specialize ka ntho e bitswang deliverance ba tsebang ba ke hlalositse nakong e fetileng mohlomong ke na le ba mamedi ba qalang ho nkutlwa hey se ke hlalose mamedi a ke tsebile hore o tlo lokela hore ke iqale morao kana ke hlalose ba re ke kopa ke re ka qane o motho a qalang ho nkutlwa bakeng sa motho a qalang o bane ke la ka trend haholo ke la ke motho ya o ile mata marandram mona o motho a qalang ho nkutlwa mamedi o batho ba qalang ho tsema Pastor November le ba tlwaetseng mo o ba hlaletseng o mona marang mona mamedi wa ka ratang nna ke ngwana ntate modimo ya pholisitsweng ya ratang ntate modimo ka tsela makatsang se ke hlalose ke la ka itlhalosa mamedi ane ke qala fihla PCFM ka ba ka hlalosa hore nna ke kopane le morena Jesu kae o etsaetse jwale ka bomadi mabe ke a tseba hore ba bang ba batho ba tla ba re jwale rona re tseba mosele moruti ya madikete mamedi dikete ka tsona ka le tsona la bohlano lona le re tswang ho lona la bohlano brother enigma o ile shapa mo mamedi ka tseleng o hlotseng ka nnete shapa ka nnete o ile bona ha ke bona ya enigma mane nga bua lena hore ntate modimo re ona re o kgekgotsela Chora tete batsaka chora tete batsaka mamedi tle botho ke re tete batsaka e ba dijabela tabatsaka mamedi ke tsa wa tla tseba qoqela fela e teng Thomas ke ile ka bua ka yona le ane ke tshisa diphatlo tsa ka bone phatlo tsene se ne ke o tsebe mo mamedi ka la bohlano ne ke na le content e neng ke aparamisi o yona content eno mo mamedi ila lo bokanya batho ke yone click temperekano haholo batho ba mangata ke yone ile ya tlisa pherekano ngata ke yone ile ya etsa bo tate thuso mtauma ba buele nna November monna ka ngwelele motsuleno monna ke mo mamedi ke yona ntho content ile ya tlisa taba haholo wena mamedi e ke ne ke etsetsa ne ke ruta bontate le bomme ne ke bua ka tshebeletso ka dikamoreng ntho content eno ya ka ya labohlano ne ke bitsa Lekker Vrydag ne ke ruta ne re bua ka tshebeletso ya malapa mari ya ka dikamoreng e hlile re ya ka boteng jwale ke ile ka hlalosa mamedi mo hore e itse ha nako e ntse tsamaya ka nnete nna ke tsebe etseng ke bona ke la ba se ke itibana ka be se ke ya dipi haholo wena mamedi wa karata jwale ha ne ke qala ntho ya dikete ha ne ke qala ho apara dikete e ne mpa ile hore fela ke ne ke re ke batla fela hore ke throw your attention because ke ne ke tseba hore batho hle dintho tse serious ya ba di rata haholo jwale ka re no man o gore ke apara skete ke tle khone o ke bone hore batho ba no mfollowa batho ba mfollowa ka sehloho jwale ntho ile nya etsala ya hore he ke hore itse ke le lore batho ba se ba mfollowa jwale le batho ke ba ndiela ka hloho le yona o tshwantse ke bua mamedi wa ka rata o rata batho ba ndietse ka hloho kae ke ba se ba rata
taba ena ya mose le hoja he ba bang e hlile bana ba sa ithabile hore ke moruti ya jwang because nkile ka ba di TV ngao nkile ka ba bo GNF TV Soweto TV Sunny TV so batho ba ngata bana ba ntse ba from TV and TV mo ne ke specialize ka mehlolo haholo jwale yaba e se tlise pherekano ba 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 ram o sa lahleng tate modimo sa etsa jwang sa ferekano sa etsa ho fihlella he ka letele hore batho ba se ba bua dintho tse ngata jwale ka bomadimabe ha batho ba ntse ba bua ba qeteletse ba se ba sa nthusi hobane jwale batho bana especially bazalwane ba ne ba tla ba bua ha bohloko o tseba bazalwane ke tshwele mo ba mona ne tse tsa batho kere bazalwane ba ha ba tsebe ho thusa bana ba ntate modimo hore o ikutlwe hore wa thusa mona kore ba tla ba o criticize ba o bolela ntho e ka ra o moruti wa itlontlolla jwale ka ba malanga ka ba stubborn ho itlhaetse brother Inik Mamane a ba bua ka mamang a ba bua ka mamang a bua ka rona re le bararo yana mamelo ka rate bila se patwe because iteng social media e tletse sa bua ka ntate Magashule a bua ka ntate moruti ra lekgolela a tlo bua ka nna mona a bua ka hore o tshwantse re etse jwang ha holo nna ke tla bua ka nna mamelo ka rata bana ha fihla ona o ile a njwetsa hore ntate morena Jesu o re ke tshwana le motho ya mothagisang ene ke lokela ho sokoloha dintho tse ke di etsang ene momamedi itse a qeta ho tjho jwang a ba re honna a ba re fela ke tsebe gore grace ya ntate modimo a nrata le gore moaho wa ntate modimo o ntse le teng bakeng sa bophelo ba ka fela ntate modimo ba tla ke sokoloha nnete sebele ke be ke ya scripting sa ba ke mamelo a ka rata Bakorinte wa pele chapter 8 if I'm not mistaken mo e buang ka dijo gore tse hlabetsweng medimo ya bahati e re haeba sejo se seng le se seng seo se jang se diela ya tumelo e fokolang kore se dia kapa se nyahamisa ke tseng ka bia jwang se nyahamisa ya tumelo e fokolang e ka kgona se tloela Paulo se bua mantshwa o re haeba seo se jang e le se nyahamisang bana le tumelo e fokolang ko re tloela so ka fumana hore le hoja nna ke tseba hore content ya ka e innocent ha ina letho but ka bomadimabe e dia ba bang moyeng batho ba bang ba nyahama ba mpona ke ka ho he ke la ka tshwanela re ke sokolwe ya ba la bohlano ke nka diphahlo tse ntse ne ke di tena kaofela ke a di tshisa hona mono live social media ha ke qetile ka nnete ka ba ka go mama ka mangwele hore ntate mo wa kerekeng moetapele wa kerekeng fela ke ntate Makgetha a leader ka prayer ya ho sokoloha ya ba ka nnete ke sokolohile fela ka la bohlano content eno ya ka ya le ke Friday ntse ke tlo tswelisa fela ke se tlo tswelisa ka bomodi ka tsela ya se ya le ka letswalo le phela ho bana yes se tshintshile se bopeo ba njole ne se ke itibetsa ho le jole ne se ke etsa dintho tse ne di tshosa batho kapa ke bua dintho tse ne di tshosa batho jole mo mamelo ka ratang ke nna yona tse di le ka ne di tsebe hore ke mang ho etsa ala eng fela mo mamelo ntho e ke lekang e ke batlang ho hlalosa ho le ke ntho ena yo ke specializang ka yona kgetsi ya ke specialize ka ntho e bitswang deliverance ke ne ke jwetsa batho tla sonta tse tharo tse ne ke dikena mantsibua ka sonta mantsibua ke ne ke jwetsa batho ke re kereke tse ngata ha di na deliverance tse ngata kore o tseba ho kereke tse ngata ka nnete kore mo mamedi le tse kgolo le tse hlomphang haholo ha di na deliverance and ka mo madimabe deliverance le ha o ka botsa batho deliverance ke batho ba itse next batho ba tsebe deliverance next and ka bomadimabe lebaka la gore be batho ba bangata ba tsebe deliverance jwale yentse gore satana etse ntho a e ratang ka maphelo a rona because mo mamedi deliverance ke o lokolla batho ditlamong tsa memeya e kgonang ho dula ka hara batho o lokolle batho meyeng eno re ba bitsa meya eno re bitsa matimona re bitsa meya e ditsela jwale ka bomadimabe mamedi kereke tse ngata le tse kgolo le tse tumeng le tsa baruti ba tumeng le ba jwang ka bomadimabe kgaitsedi yaka ha di na yona deliverance all together and batho ba lora ba robala le dintho bosigo o no tseba ntho ene o lora robala le ntho e kotsi ya ka ka hana ne ke na le wena mona ke bona ntho eno ya robala le ntho le robala le dintho ntho le ra oja ntho le ra o nwa dintho tse di ka fela ha tsona ga itsedi ya ka di tlamme maphelo
a batho ka sekgowa and ka bomadimabe ke memeya ntho tseno and ke memeya eo o kgonang go bua ka le yona ke ne ke bontsha batho ke re se ke gore o kgona batho ba tsebe gore batho ba kgona go tsamaya le wena ba dule ka go wena mare ba le malapeng a bona wa itse batho batho ba kgona go kena ka mmele ya bona spiritually ba kgona go kena ka go wena that is why ha ke rapella motho ke tla be ke bua le baloi ka go yena ba be ba bua gore re mientseng ke tlo bapadisa di-clip yona jwang tseo ke tsa batho ba ntseng ke ba rapela o tlo utlwa gore baloi ba tla ba re re mientse tjena ha ko o rapela baloi bane ba tlo bua ka go wena ba bue ntho e nngwe le e nngwe yeo ba entseng kaofela ene ba di bua momamedihle ba di bua ka tsela nngwe hlotseng jwale ka bomadimabe momamedi wa ka ratang a se dikereke tse ngata di na yona ntho e and jwale batho bona maphelo a bona momamedi a senya ka setlong because once o lorwa o robala le ntho bomme ba bangata ba tlo ipaka ntho ena ba tseba da nentse ke bua le bona ntho ka mehala ke re ba ntetsetse ke tla be ke ba jotsa ke re motho o robalang le ntho especially ha o le motho mme o lora robala le ntho bothata bo tlo bang le bona ba pele o tlo ba le discharge ke pele ba bang ba ba le discharge ba bang ba ba le magopo ba bang ba ba le smell ba bang ba qeteletse bontate ba bona ba sa rate kopanela dikobo le bona ntate wa hao a o tinele fela a o shebile tjena because ntho ene o robala le ntho e o kenya straight jwale ha o nyetswe most ya batho ba robalang le dintho especially ba nyetsweng ba lwana le balekane ba bona because ntho ane o kenya stena e etsa gore monna wa hao kapa mosadi wa hao sheba a o tinele jwale ha eba o le ntate o lora robala le dintho bosigo bothata ba bontate e bona ke re ritse bomme bothata ba bona ke gore ba ba le dischargenyana ha ba qetile ba ba le bo magoponyana ba bang o thole gore o na le semelenyana se a sa se kgoneng a leke dintho kaofela o thole gore momamedi ha o na ntho e mo kgonang ba bang he qeteletse ba bang ba ba le di-period pain o thole gore ha ya dinakong tsa hae o utlwa bohloko bona bo bohloko gore utlwa gore motho hle wa kula wena momamedi wa karata ba bang o thole gore ebile nako tse ding le nako tse tsa hae tsa bomme ha a sa fihlile teng le ntho teng tse tswang o thole di ditshila di a se dintho tse hantle ke ka baka la tsona dintho tsena tsa di-spiritual husband e kotsi le gore di ja bana ntho tseng once o le mme ya batlang bana wa robala le dintho bana ba ba tlo feta jwang kapa jwang ba ya feta ma bo mona ne ke rapela mosadi ya fetetsweng ke bana ba 8 ba fetile wena mamedi jwale ha o le ntate bohloko ba bontate ha e ba robala le ntho eo o le ntate ya pele e bapalla molamong wa ntate na le bontate ba melamo ya bona se seng e sa sebetse hantle ke ka baka la yona ntho e kotsi bontate ba bangata melamo ya bona e sa sebetse hantle ba na le bothata bo tshosang ho bona nako tse di qeteletse sa e sa molamo wa ntate o sa kgone ho etsa letho ka baka la spiritual wife jwale momamedi jwale e ka o fetisisa ha di affect maphelo a rona fela ha o le ntate o lora robala le motho wa mme bosiu le molekano wa wa o tenela ke bona bothata molekano wa o tenela le a tenela na le a lwana jwale kotsi ke ena gore di bapala le ditšheleteng tsa lona because spiritual husband spiritual wife in total di senya ditšhelete di senya di-business baloi ba sebedisa tsona o kwala dikgwebo tsa batho le o kwala maphelo a batho le o kwala bophelo ba motho ne o thole se o na le magopo mahlong go na le batho ba na le magopo ba ye di-doctor di bitse single patient ba agree doctor o tsona di tla bua ke single patient in ba bua sekgowa se thata haholo and then jwale be motho ntse a itlotsa ntse a etsang kanti ka nako tsena a ke dintho tsena tse spiritual jwale momamedi wa ka ratang ha o sa nyalo o le o se a sa nyalwang a lenyalo tla le bona perfect wedding TV ha o shebeletse TV ha o tla le bona TV ha ona taba motla ka ngo swa ka hona taba le hore o motle ha o feta strato money dipelo tsa bo ntate kapa tsa bobuti di a thutumela ha o feta as long o na the spiritual wife spiritual husband you will never ona motho nyana e worth le dikamano tsa wa di last because o etsa once o qala o thola a partner fela motho o ratang
mut o tlo lora robala le ntho ha o qeta lora robala le ntho motho yona ya wa ho yo kopaneng le yena o tlotla mohlomong le utlwane o be monate le etseng le dikamanong le ditshebeletsong tse ntse ka dikamoreng but bothata gore yena ha qeta o kopana le yena dikobo motho o tlo nyamela ke ka ho bouse ba bangata ba na le bothata ba hore nna motho a ka o nyamela fela ha ke tsebo ho etsahelang batho ba nyama ke ka baka la dintho tsena tsa the spiritual husband the spiritual wife wena mo mamile a ka ratang jwale e kotsi kena ya hore dilele ka batho that is why batho ba sa nyalweng that is why batho ba sa fumane di-promotion that is why di ja le ditjhelete tsa batho dintho tsa jwale ke dintho tse sebetsang ka tsona tse bo maiba batho ba tsebe hore maiba ke batho batho ba ngata mo mamedi ba bona maiba di ska ra ba ka hodima matlo a bona ba bang ba bona ditadi di matha ka tlong tsa bona ke bile ka makgetlo mangata ka dintho tseno ke di spiritual ke dintho monitoring spirit o bona ile tadi but it's just the monitoring spirit in the same way e tla reng ha ona le a spiritual husband a re spiritual husband ka mantso mang ke monna wa semoya but the same monna wa semoya ha ile a robala le wena e hlile wa bonahala hore hona le ntho e ding ile ya robala le wena o le motho wa mme ya bonahala ba bomme ba bangata ba tseba hore e hlile ya bonahala but ntho eno wena o tla bo enka e le spiritual husband but e real ntho tsena ka fela tsona di spiritual mara di real wa bona so bothata bo hla mono ya kgaitsi ka hore ha rena bona batho ba kgona go lokolla batho dinthong tseo because ka bomadi ba dintho tseno di affecta le batho ba yang ba kenang dikereke batho ba tsamayang dikereke ba robala le dintho batho ba yang dikerekeng ba robalwa ke dintho tsena ene di senya maphelo a batho ka bomadimabe do you know that hore hona le bontate ba bangata ba rwaneng le balekane ba bona hobana nahana re mme wa cheater o thole hore ntho ena e kgona le ho bula le madi la mme lona la nile ntate a le sebedisang bomme ba le bontate ba nkutla ba gona di spiritual wife di gona ho etsa le madi la bomme le be le holo gore ntate a fihla a kena yena ditshebeletsong tsa ya utlwa raa la ka bathong wena mofumadi wa ka robala le motho kapa wa ntshite ka dire ke di spiritual husband tsena tse robalang le batho di gona ho senya mamati ya bomme di gona ho bula mamati ya bomme di gona ho etsa mamati ya bomme a be maholo because di hlile mosebetsi wa tsona ke o destroy wena momamedi wa ka ya mmamelang jwale mime yena ha e kopane le motho ya tlotsitsweng e gona ho bua momamedi a ka ratang but jwale ya sokodisa ha se meya fela momamedi e bonolo ke ka ho ha se meya e o ka enkang ha nyane ke ka ho ke na le lengolo le ke ratang hohle momamedi ke rata ho ruta ka lengolo lena la Bagalate chapter November Mareka chapter 5 ke rata ho bua ka lona hohle mamedi Mareka chapter 5 wa tswa le ruta ke le ratela lengolo lena le ntho molemo haholo e re Mareka chapter 5 verse number 1 ere ya ba fihla ka mosewane ho letsa na ya ba gerasa ne ya re ha Jesu a itswa ka skepeng a re tswang le monna ya nang le moya o ditsila a itswa harama bitla wa bona ho etsala monna ya nang le moya o ditsila ona dula ka mabitleng e re ha ke bua le batho hohle mo tsamanteng ke re ke motho a hlaphoetse ka lo dula mabitleng ha empa moya o ditsila o gone nka monna yona wa mo isa ka mabitleng wa lo bodisa mabitleng ga itse dia ka tloko jwetsa le hona jwale moya o ditsila o fihla mothong o gone ho mo nkela qeto dintho tse tsa meya mo mamedi I so wish batho ba kene page ya ka ya Pastor November and Victoria's Faith Ministry so that motho a tla kgona ho understand hore November ke mang le hore hape motho understand hore a kgona ho sheba dintho hore ke specialize ka eng ntho e ke buang ka ona mabedi e teng mo ke rapellang batho wena mo mamedi a ka rata especially mo ke leng kerekeng teng o tla sheba ha ona sonta se ke sa etseng deliverance because every Sunday ho tlisa batho ba kulang every Sunday ho tla batho ba nang le di spirit tsena ene ka bo madimabe batho ba nang le memeya yena ha se ya ngata ba iponang hore ba nang le memeya yena because mo mamedi ha e tshintse letho ha e ba o le o sa motho tlo dula le motho ha e ba motho di makeup tlo dula le di makeup tla dula ntse le motho le ntate fela bophelo ba ho bona ha ona mo botlo ya teng jwale mo mamedi e re Bible Jesu kopana le monna ya neng a dula mabitleng mo a neng a phela teng e re mo a neng a phela teng ke verse 3 mme ho ne ho se ya ka hlolang a motlama le ka diketane hobane o ne a hlola a tlangwa ka mahlahlela le ka diketane mme diketane a dingamolla
mahlahlela a wa gaola dikotwana batho ba nang le meya ena ke ka ho hangata baruti ba sa batleng ho sebetsana le dintho tsena because ihlile ya sokodisa batho ba nang le meya ena e violent meya ena ya lwana that is why kana go ha o rapella motho ana le meya ena e tla o tla ba tshwantse a tshwarwe a yetse eng a tshwantse a tshwarwe ha o mo rapella mamedi because ihlile ya sokodisa ke ka ho ti monna yona ona hlola a tlangwa le ka diketane le ka mahlahlela mara a wa ngamolla a yo gaola mo mamedi e re verse number 5 iri ka mehla bosiu le motshehare o ne a hoa a le hara mabitla dithabeng mme a itsheya ka matso wa bona ntho ya batho ba rata go itsheya o tle motho a re utlwile bohloko ka raka itsheya ba bona batho motho a lo itsheya ke bona batho ba bang ba bona ba na le spirit se ba bang ba ipolaya o tlo te mama mo ipolaile ke spirit se but ke batla o tla mona mmamedi ere ya re ha bona Jesu a sa le hole a matha a fihla a mo gumamela a re a hoa ka lentswe le phame a re o nkene kang Jesu mora wa modimo ya odimo ke a o rapela ka lebitso la modimo hore o se ke wa ntlhokofatsa ke meya e ditsile e bua le morena Jesu mo mamedi Jesu a o ne a itse ho yena tswa ha mothong e wena moya o ditshila Jesu a botsa moya o ditshila re bitso la o mang a re ho yena lebitso la ka ke le botho hobane re bangata a mo rapela ka matla hore a seke a mo lelekela naheng ne ho ne ho ena le di mohlapi wa dikolobe ha re tlwelle moya o ditshila o reng o morena Jesu o re bangata hobane re le botho moya o ditshila o a bua gaetsedi aka ha ke rapella motho nna moya o ditshila wa bua definitely and ho bohlokwa hore moya o ditshila mamedi o bua ho bohlokwa hore moya o ditshila o bua because moya o ditshila ha o bua ke hona mo tlo gona go utlwa hore ho etsa etseng ka bophelo ba motho ena jwale mo mamedi wa ka ratang ere meya e ditshila utlwa verse number 12 meya e ditshila ya mo kopa hore a o romele dikolobong a o romele dikolobeng e le hore e kene ho tsona moya o ditshila wa ikopela ho kena kae hore Jesu a o romela kae dikolobeng so mo mamedi wa ka ratang ka bomadimabe ke kopa re bale lengolo le ke kopa re bale lengolo le ka pelenyana mamedi le lona le tlo bontsha sanse e re ka pelenyana mamedi ere okay ke kopa hanyane fela mamedi o ntshwarele fela ka pelenyana se ke tatile haholo hobane ke na le ntho ke batla ntlo mamedisa yona mo mamedi ka pelenyana jwale ntho ke batla mo mamedi a itsebe ke yena a kre monna no dula mabitleng ka baka la moya o ditshila mme Jesu a fihla lene ka moya o no ditshila o lelekile empa ke sebeletsa nakong fela ka mora hore Jesu a leleke moya wa no dikolobe ke bane a o ntshitse motho ngwane a ba o romela dikolobeng wa etsa jwang wa kena ka ra dikolobe tsa tsamaya tsa lo itiela metsing ka mora mono mo mamedi ka ipalla temana eno ha qetile o lokolwa monna ena re mona etsa jwang a gutlela hae Jesu o re yena gutlela hae ka montsho mang meya e ditshila e gona go phedisa ntho eo o sa e rateng e ra ke ba ka ntho ke rena le batho ba keneng dikolo ba ruteileng mara tlo go jwetsa ha phele ntho neng a e batla re na le batho ba sebetsang ka thata ba re ha ba phele ntho tse ba di batlang because moya o ditshila mamedi o gona go phedisa ntho e ka thoko yena yo batlang go ipela the same way jwale ka o gona o etsa o monna yona wa monka wa mo isa mabitleng moya o ditshila o etse jwang mo mamedi o tla batla lenyalo ke kwa le thola moya o ditshila gona go nka diqeto bakeng sa bophelo ba hao ke go ba re bale temana yena ya Luka chapter 13 verse number 11 ere ho ne na le mosadi ya bileng le moya o moholofaditse ka dilemo tse 18 o ne a finahane a sitwa ho inamoloha mo mamedi hona le batho ba ditseng hodima di wheelchair wa utlwa hothi ho na le mosadi ya nang le moya o moetsa o moholofaditse moya ona
ono o holofa ona fina hane mosadena hona le batho ba ditseng di wheelchair hona le batho ba robetseng dipetlele hona le batho ba sa tsebeng go tsamaya ka baka la mene yena because meye yena momamedi e destroy wena momamedi wa karata ya go qetela ke mane ke batla go e bala ke ya go qetela fela mona jwale ke batla go ruta momamedi meye yena e teng ka kereke a e teng ga monate jwa e teng na una le kereke tse ke la ke tshaketse tsone ke tlo jwetsa re mme ya ne ya ntseng a rapela mano demon possessed e distracta ka bohlale e bohlala mpe mo yona e ka re moruta a ntsa rara maso motho ba ntsa o heletsa ne utlwa sa bua di-tongues ke a wa bitsa o nana le ba bang ba ne ba tlitswe kerekeng ya ka le boausi ba ne ba rapela ka nako tse ke rerang ka ba ntse ba shapa matso ba bua di-tongues ka re ba tliseng kwa ke rera ka re ke a tsewa ba demon possessed ka ba rapela e tsa ba rapela ba manifesta ba ntse ba rapela ke ba manifesta jwale ne ena e teng le ka dikerekeng Mareka chapter 1 ke a o qetela mo mamelo ka ratang verse 21 e re ba fihla ka Purnaume ka Sabata Jesu a kena ka tlung ya thapelo a ruta kai ka tlung ya thapelo a ruta mo mamedi e re batho ba hlolwa ke thuto ya hae hobane o ne a ruta jwala ka yanang le matla e seng jwala ka ditsebi tsa molao nakong eo ka tlung ya bona ya thapelo ho ne ho ena le motho ya nang le moya o ditshila mme a bokolla a re o nkene ka Jesu wa Nazareta na o tlile o re timetsa ke a o rapela e re ke a o tseba hore o mang o ya halalelang wa modimo o moya o ditshila o etsa o bua le morena Jesu hape wa utlwisa kgetse ka ena o Jesu kopana le motho le moya o ditshila ka kereke mona le Sotho since ke le teng because ke na le office mona ofi nto mo a ho ntate sepupi ha e sa le ke le mona le Sotho ke rapela ba pholoso bana ba ntate modimo ba demon possessed ba lo weng ke memeye ba tsamayang dikereke ba rata morena Jesu ba yang dikereke a ke so ke a gola ke rapeletse motho a le mong kapa ba babedi ba o eseng ba pholoso mara most ya batho ba ke ba rapeletse ba nang le meya e ditshila ba tlile ngona ka ba lokolla ke bana ba ntate modimo ba pholositsweng mo mamedi wa ka ratang jwale e re verse number 25 Jesu galimela a re thola tswa ha ho yena e re ya re ho ba moya o ditshila o mo idibanya ha bohloko a bokolla haholo wa tswa ho yena ne e be verse number 27 batho bohle ba hlollwa ho ba ileng ba botsana ba re ho ke eng ke thuto e ntjha na o na le matla a ho laela le meya e ditshila mme ya momamedi wa ka ratang wa utlwa kgaitse di ka o etsalang Jesu ke ne ka kerekeng a kopana le motho nang le moya o ditshila a lele ka motho a mina lele ka moya o ditshila ho motho ya leng ka ra kereke ke tlo utlwisa something momamedi ke tlo utlwisa something hape ka pelenyana fela ke tlo utlwisa something ka pelenyana momamedi ke tlo utlwisa ka pelenyana fela o tlo utlwa ne ke rapella mmena o tlo utlwa meya ditshila e re mo o tlo utlwa ya baba a re etse ke kopa ke bapadise mona tle kgona nne ke bua ka yona e kopa ke nne ke kopa re o tlo utlwa ke meya yena
ke tsena di etsa latsatsing lena a le tsekile office yaka ba mere ke tlo le jwetsa hore ke tholala kae le hosane ha batla kopana le nna etsa bonnete ba hore wa njwetsa le ka Moqebelo ha batla kopana le nna ke etsa bonnete ba hore ke jwetsa tlo le fa mehala yaka ke be ke le jwetsa office ka di ukae mona ne ke rapella motho yona tsatsing lena ba mmedi wa karatang utlwa mamedi o tlo mamele ke kopa o mamele mo mamedi hore Boloi ba etsa eng o tlo mamele jole o baneng le modile a be a robe utlwa mamedi meno ha njwetsa a re ntate moruti November ke tswa Nigeria baruti bana ba baholo ke tswa bo Pretoria ke tswa Akae a re ha hona mo ke sa yang teng o bile ntho e bohlokwa re le ho tla ho wena mo ebile ke nanyeditse bana ba ka ke ba jwetsa hore ke tla ho wena because bana ba ka ba se ba kgathetse kore ke dula ke ya hodimo le tlase mara ke fumane thuso dikgwebo tsa hae o tla robile letsoho tse a rona robile letsoho o ilawa a le ka tlong a kenya samente o intshitse fela re tsone ntse le ana o fola and then o na kentse bandage jwale ha ke mo rapela Boloi ke bana ba bua ka ho yena mamedi mamela mamela mo mamedi mamela ntho e bohloko kena o utlwile Boloi ba re kentse bana ba ye sekolo ba ruteile mara ke bana ba batlamme ba le 4 wa bo 4 wa monyane ba tlamme ditjhelete tsa hae ba batlamme ba le 4 you can imagine ba ba kae batho ba kene sekolo mo mamedi ba kentseng bana ba bona sekolo ba o dintho tsa bona di fasitseng utlwa o mametse ba re ba etsa hore a tenelwe ke batho ba kwetse dikgwebo tsa hae mo mamedi ntse o sa lebale ha ba kwala kgwebo tsa hae fela ba kwetse le tsa bana ba le bophelo ba bana ba hae o utlwa mamedi mamedi ne ke re o mamele
Mamedi ka baka la nako ne ke re ke utlwise fela ha ke baka hore Boloi ba ya bua meya e ditshila ya bua bana mamedi a karata ke kopa ene ke batho ba baholo mamedi ke batho ba baholo batho ba o tla Boloi ba re ba loile mmena e sa le ngwana ene ke family ya bo ya mo nyetswe le mo ya mo atswang mamedi o tla yena ke mme ya moholo le yena ye yena ke stopileng hae ba ka utlwa ba re le ntlo ya hae itse hae le marulelo e le difestireng ba etsa hore batho ba re batsa a lose 100,000 empa fela ke tlweletse ka baka la nako ba re mo mamedi re entse hore a lose 100,000 for ntlo ena ya hae re entse hore re tibekile batho ka meriana ba ntse ba mo thusa wa hantle jwale utlwa yena mmamedi utlwa mmamedi a tseba ntho e bohloko ke ntho e bohloko when Boloi ba sotla wena o le motswadi ba fetela le baneng o tlile ya pele ba ne ba re sotla le bana ba hae o tla le yena eno ba re ba sotla le bana ba hae o tla mmamedi o tla Nena ona njwetsa ntate Mruti a re ke hotse ke sa ratule a re le ha ne ke nka ya batho ke sebetsa ene ka re batho ba ja kaofela ba dutse kaofela nna ke fihla ke ba joina ba ya tloha ba mo kentse seqeto jwale tlo go jwetse ntho batho ba sa itsebeng ya seqeto ke tlo ihlalosa mamedi se ke tsetse ka metsotso e itseng o tlo yo mamedi ka baka la nako ne ke re batho
intena bohloko khatsenya ka e bohloko o kila bona batho ba hole ba be ba tsofale ba sokola mme ena ibile yana na ruile maoto ena ona ruile maoto ntle le ena wa letso mo mamedi batho ba sotleya ka sehlo stitho ke eng batho ba ngata ha ba tsebo stitho ke Xhosa it's just that batho ba ka sotho ba re stitho mar hantle ka ke Xhosa ntho how to kinse stitho doesn't matter batho ba re ke stitho but how to kinse stitho stitho se Xhosa ka Xhosa re qhala ha re qhala metsi se qhitha manzi ha re qhala tie se qhithitie ntho ngwe le ngwe re qhalang re se a qhitha how ka tona le stitho mo mamedi you must know that everything ya utlo qala lenyalo ntse le tlo fela business ntse le tlo fela eng kapa eng di tlo fela and ka bo madimadi mamedi dintho tsena di spiritual and mo mamedi ha eba o mametse ho thile man mo Jesu na rapela ngwana teng ho thile ho tsana ke badile o no tlo bona hore mo Jesu a lela ka moya o ne tshila o ile ngwana o ela fatshe a etsang a bokolla a etsaing mamedi if na kwene le teng na re tla re bala timana yengwe mo Jesu Krista le ka moya o ditshila ho ngwana ileng a wela fatshe ya ba o thaginya makweba o etsa eng di kereke tse ngata a dina yona thotseng kereke tse ngata wa rero le ntselanta te modimo and then a qetile kereke ya tsho jwale o ipotsa hore batho ba robalang le dintho tsena ba lo rang ba ja ba lo rang ba roba lwa ke dintho bona ba etsa jwang mo mamedi wa ka rata se qitho se dangerous ka tsele makatsang ke le jwetsa le hodimo le mamedi if it ain't dangerous bakeng sa bophelo ba motho ke qitho se ka emisa bophelo ba bo emetsi wena mo mamedi wa PCFM ke tengara na ya Lesotho mo mamedi wa karata ke kopa le ntseba ba batla mo ntseba ya Facebook nyaka ya Pastor November and Victoria's Faith Ministry o lo shebella mela etsenyaka mo ke rarantong o lo bona hore ke specialize ka eng mo mamedi wa karata mare batho ba ngata manyalo a mangata mo mamedi a fedile ka baka la qitho robala le spiritual husband robala le spiritual wife di qhala lenyalo lona le tlohlo yana le na wena o nahane hore eno tsebe baloi ba gone o etsa le monna ho ibe sehlola ba gone mo etsa hore a rate basadi ha holo gaitsedi ha holo ba gona hore a rate basadi ka tsele makatsang ba gona o etsa le motho wa mme a rate wena o kwatele monna ha hore yo monna ka o rata basadi ka motloela ka ntu o yentswe ke baloi o yentswe ke baloi ba yetsa mo mamedi baloi ha hona ntho ba sa tsebong o yetsa accident ba yetsa ho kwala di shopo ba di yetsa but everything wena mo mamedi wa karata and ka bo madimabi rona re kereke tsa bopholoso ha re gone o thusa batho boemong bo jwang ke ka ho jwale batho ba na le mathatana ba qeteletse ba ile kae dingakeng tsa Sotho batho ba ya dingakeng tsa Sotho na jalo batho ba tletse mona ba pholoso ba ya dingakeng tsa Sotho ba ba modimo ba qakeile ha ba tsere ba etse jwang because di kereke le baruti re baleile karolo yena ya ho leleka meya e ditsila e tlama maphelo a batho ke kopa pele ke kwala ke ke batho ba bedi mamelo ka ratang ba ke ba re jwetsa hore bona ba na le ba experience mathata a jwang malapeng a bona Mamedi wa PCFM ke na he nomoro ya mohala ke 2121 9956 2121 le +266 59956 +266 59956 Pastor November e ka monke kena ai ba le khutla ka mono ka ho 21219956 le +266 59956 ba ke ba re jwetse bona ba experience ga re nke mo kena Pastor ke fa mo dumela a di na le ba go ba le ke ya di mama ka di Pastor a rona o robala le ntho na le magopo yena bile tja le lona jwale la ore ha o senyai o le modi kae tuna le modi o le modi kae ke 98 Pastor 98 o le modi kae 26 ngwana bo mme wa hae ngwana bo mme wa hae ke ragadi family nya hae wa bo mme ba habo ba bo mme wa hae
ba mo neleditse spiritual wife family ya hae ya bomme e mo neleditse spiritual wife seo and then la ka mmotsa no jona o na le bothata ba wa mona buka 20 ka o se ke 98 ga o 26 26 go ga sa utlwa hantle ke tse mhlomong go tata ne tse tshepe hanyane okay wa mona o 26 years o ka mo botsa le banana ba ha kopane le banana and o na le bothata botune ntse le teng ha ke ndate nkutlwile ke itseng okay ke re ene batho ha ona dikamano tsa wa di loke ntate ya bobedi o na le bothata ba hore le molamu wa hao ha o sebetse hantle kopana le nna ke tla o jwetsa hore ke tholala kae ka thank you ntate thank you ntate o tlo mbotsa ha motho le 26 years bophelo ba motho ene botlo ya kae magetse diaka 2119956 plus 2665996 2119956 plus 2665996 PCFM moeng dumela khotso hello ke na le bothata wa tseba ke na le ditshweletse ke bone ke ina tshwe ke batho le ka lapeng ka mona molekane ha ba ra qaba o na le spiritual husband mama o na le ntho robalang le wena o na le ntho robalang le wena ene dintho tsohle tse ke bileng ka tsona hore batho ba robalang le tsona ba di experience o ga bole ke re o na le ntho robalang le wena nna wa ka kre jwale le wena e tlo kwala mosebetsi wa hao e etsa hore molekano wa hao a ska thabela letho la hao le a tinehelana le qalebane le a tinehelana ntho ene e robala le wena e o kintse seqitho o tlo tshwanela kopana le nna ke tlo itibeka ntho eng ke tla o fa sebaka mo ke leng teng thank you momamedi mamelo PCFM e re bonka lebile ho reng ya leshome ntse kana le pastor November 2129956 plus 26665 ai ke sona momamedi yo PCFM moeng dumela khotso mme nna lo ga ke go wa ke nta ke na go o se ni se ke ni se ke fuma ni ja te na ka la ha le se al ke sona ntse di se o tla robala le ntho the same ntse le ntho tshwana ke kopa mamele radio kgaitsedi ya ke kopa mamele radio thank you momamedi ya pastor ntse le ntho tshwana kgaitsedi ya momamedi ke kopa le nkutla a ke na taba tsa makereke ya kai o yetsang as long o robala le dintho you are going to have the problem is serious mamedi as long o robala le dintho no whether o nyetswe kapa wa sebetsa kapa o rana business o robala ene ka bomadimabi engwe e kotsi ke na kgaitsedi ya ba bang ba lebala le ditoro tsa bona wa tswa bana batho ditoro tsa bona di fela misamo ko bane ba le batsa ditoro tsa bona hore o ske ba gona o tseba hore ba enne ba etsang ka wena ka ba entseng ho wena ntho o lebala ditoro mo mamedi ba ba e sebedisa molemong wa bona hore o ske wa tseba hore ba entseng ka bophelo ba hao ha re ba nke kgaitsedi ya ha ba nke pastor November re bone hanke ka mona PCFM mo moeng dumela hello sister kgotsong kgaitsedi ya na go go tsima ke lo ga go la le batho lo le ke no go ka twa fa thaye bo ke ntse seqetho dikamano tsa hao tsona di sebetsa jwang le molekane wa molekane wa hao ke na re molekane etsa go tshwana molekane o etsa jang ba ka na le ba ga a le tlo ba le khotso thank you mme ke tsela pele hanke ba bang harwe ba bang ke galla ba profita but no ka itlong dumela because le ene na ke bona bothata bo kae ke bone ga mang ke ha ke ga mo nke PCFM mo moeng dumela
Khotso mme. Nna ka nnete ke loga ke robala le botho ba ntate. O nyetswe mme. Ntate. Ho etsalang pakeng tsa o le molekane wa hao? A se ba ngatinelang. Ka bang tjenana. Ene le ka kamoreng tshebeletsong ya dikobo le a sokodisana. Kopa ke ba fe nomoro tsa ka bampona. Kgaitsedi ya ka. Momamedi ke na le motsutsumi ka kgaitsedi ya ka. Setse metsotso tsheletse. Le wena bo itobetso bo etsa fast forward jwa metsotso e mara. E ne se bo 20 mohlomong. Ntwena ya meya Momamedi. Nka bo madimabe ha o sa di tsebe Mamedi. Ha o tla di nkanyana. Ha holo le dikereke tsa rona di entse re dintho tsena re di nkanyana. Tsena tse ho etsa ra ba botsa batho ba mara ba tsama dikereke. Kaofela bona ba tsama dikereke. You will be very much surprised of these people ba tsama dikereke and ba tsama dikereke tsa Paulos. Momamedi ha eba o robala le dintho o lora oja, o lora masela a dingaka, o lora difaha, o lora di le yona re tla bua ka yona ena. Ya difaha, o lora difaha, o lora metsi, o lora masela a ntho a dinko ya ding. Mamedi re tla bua ka yona. Mamedi ke mona ntho se ke leng e kgolo mona. Ha e ka re wa tswa ya ntho stationing. Ha o qeta o potula se ke le kgolo mona e ka re ya stationing Momamedi wa ka ratang. Ha o tswa fela se ke leng furalla se ke le o shebe ka lifting ya hao o so bona mo a ho tate sepupi o mosoi e bile hona le shop e rekisa mabone Momamedi wa ka ratang ana a ka matlong a matle. Shopo nyona yeno khoneng ka lifting ha o qeta o furalla sekele o shebe ka lifting o tla bona shopo yeno Momamedi wa ka ratang e rekisa mabona maholo a matle ka matlong pela Midas pakeng tsa Midas le shopo yeno o kena dipakeng tsa yona o pota ka morao o lo kopana le moaho o mong hape le yona kwa ntate sepupi o mo kareng o mo fuwedunyana tjena Momamedi kena gating yeno o batle fela ofisi ya ntate moruti bile o tla bo so bona ya ka engwotse Momamedi wa ka ratang ho sane ke teng ha ba batla kopana le nna fela Momamedi ke tlo kopana le nketse favor le phone le mfounele le njwetse ntate moruti rona re atla jwale taba tsaka tshebetso tsaka di sebetsa tjena Momamedi ha ke na kereke nna mona ke mpa ke na le office fela jwale ha ke tla office ke tla ya batho ba batlang ho thuso le ba batlang ho patala thuso ya bona bana Momamedi wa ka ratang nna ke na kereke mona office ke a patala radio ke a patala ha ke kwa Bloemfontein ke tsala di petrol ke sebedisa tjhelete ngata Momamedi ke patala sealemoya ke patala di office jwale Momamedi le nna ke a patala batho bohle ba batla hore ke ba thuse ke 1000 rand motho ya batlang ho dula le nna fatshe ya re nna ntate moruti November ke batla ho dula le nna fatshe o ke o patala nako ya hao and then profite o lokolle dintho tsena ke 1000 rand ke 1000 rand but Momamedi haiba o sna yona 1000 rand o batla fela o tlo ko rapelle ko thuse ke 300 ke administration eno ha re nako me ho tswa fela ke robetse ka hlakore lefe ke la lo re fela o ntso patetse 300 ke o fe chance ya ro bue le nna but nako tse di Momamedi wa ka ratang ka 300 ko rapella fela and then hona le di product ke na le dintho tse bitswang bohla ba baloi dintho tse di kinya jarting ba ke sa baloi bana ba matang le dikatsi tsena le maeba ke na le di product le tse kinya tse o hlapang ka tsona o na le bubutsa futa wa urabela e bitswa arubela wa arubela Momamedi ke a ofa tse ding o gona o arubela mahlong le private nya o bomme lona bana le seso le a di hloka ntho tseo if ka le di nka Momamedi wa fihla di sebedisa go jwetsa nnete ntho tseno o tlo thusana jwale ho bohlokwa Momamedi wa re kopana le nna sekeleng ena e kgolo o tswa ka ro ya stationeng ka lefteng ya Momamedi wa ka ratang ha o tata o furalla fela sekele o shebe ka lefteng ya ka bona mo a ho ntate sepubi o so bona shop ena le mabone rekisa mabone ane e bila lightile o kena dipakeng tsa shop eo ha mmoho le Midas o bo so potela morao tlo kopana le moaho o mongwe mofubedu o kena gating eno Momamedi wa ka ratang bo so batla office ya ntate moruti November o tla nthola ho sane ka 11 o'clock fela Momamedi ke tlo le kopa hle le ntetse tsobane ke batlo re ke tsebe hore ke tlela batho ba ba kae bane nako kgolo le nyane ke dula ke driver Momamedi wa ka ratang le ntetse and then ntate modimo di thuse ya o qetela ke tlo le fa mohala waka Momamedi wa ka ratang wa ke kopa le letsetse mona
ka peleng a hle November jole wa etsa jwang hle November o itlontlwe le wena jole ntho di awa mona ntho di awa gaetse ka mona so le tsona itla ntlontlolla mamedi kopa le fa dinomoro tsa lekela ntetsetsang ho tsona bakeng sa batho bohle ba batla go kopana le nna o ka ntetsetsa like tsona jole fela se ke la mpatla ithapelo mamedi hleng because jole lona tle le mpatla ithapelo ene jole nna ke batla le tlemane ke tlo le rapela because jole ka nako tse ding ha ke tlo kgona le rapella a gore ke di pitala o qetela 073 202 9079 mamedi let's send dinomoro tsena tse faneng ka tsona sentse le ntetsa hore ke bona mamedi ha re kopaneng ho sane batla o tla ona le ka moqebelo ka 11 o'clock ho tloa ka ho sane ka 11 o'clock ke teng le ka moqebelo mamedi ye nngwe ya dintho ke batlang ba jotsa yona e bohlokwa ba luya ba batle batho ba kopane le nna hobane ba tlo ba exposed ba bang ba shepa ke matswalo ba bang motho o tla tshaba e mongwe o tla nyahame o tle mong a kgatetse mamedi ha o ka ba le di-sign tseno tsa go tla ke letswalo kapa o tlo nyahame kapa o tlo so e ka re ha o hantle kapa o tlo kula ha o re o tla honna ene ya bohlokwa se la jwetsa batho ba se ba jwetsa batho ba tla honna mo mamedi se ka jwetsa mang kapa mang because le tlo jwetsa batho ba ntseng ba le qeta le family ya o ska jwetsa hore o ya kerekeng o lo kopana le moruti November sekeleng e golo e ka re stationing o shebe ka lefteng ya o batle mo a wa ntate Sepubi hona le shopping sa mabona maholo o kena pakeng tsa shop eno le Maidasi mo mamedi o potela ka morao so kena gate mo a hongwe ka re mo khubedu gate eno golo o kena mo o tla kopana le nna 11 o'clock ka o sane ka la bohlano le ka moqobelo ke 11 o'clock mamedi le ntetsetse ge nomoro ntse ke faneng ka tsona modimo go tswa le hlonolo fatshe ke na le product fana le ka di product le gape mamedi le bese batho o so nyetse ke tla fa e nngwe o tla re ga o hlapa tje ha ka go tlo sa tsebo o etsa jwa gore tla ra o ditse fatsong tso counter mara e le re ke nka kae ke nka o motelele na o la le option thank you so much mamedi beke ke tlang ke teng la bone le leng ke teng mona thank you gaitse dia mamedi thank you here le boahle batho ba ntshebeletseng Facebook God bless you I love you